Kada zatečena forma ne odgovara budućoj nameni, potrebno je osim arhitektonskog znanja, nadahnuća i vizionarstva biti spreman i na radikalne građevinske zahvate koji će obezbediti uslove za oformljavanje funkcionalnih celina u okviru novoprojektovanog interijera. Ukoliko je vlasnik takvog prostora uspešan softverski inženjer, verujem da nijednom arhitekti ne bi bilo lako da proda svoju ideju. Pogledajte kako se uz dovoljno lične želje, mašte i inovacije može napraviti prostor podređen estetskom konceptu dekoracije, funkcionalnosti i privatnim i poslovnim potrebama vlasnika prostora. Savremeni trendovi u interijeru već godinama zagovaraju i jednoprostrane stanove bez obzira da li se radi o 20 ili 200 kvadratnih metara. Kod malih stanova unifikovanje površina je imperativ. Ovaj jednosoban stan na Obilićevom vencu, jednoj od najatraktivnijih beogradskih lokacija, deluje znatno veće i raskošnije zahvaljujući veštoj intervenciji interijeriste, odnosno vlasnika stana koji je ceo prostor podredio svojim potrebama. Ovakav koncept stana dokazuje da je moguće stvarati i uživati u domu čak i kada je raspoloživa površina minimalna, pod uslovom da se realizuju najbolje ideje u pogledu primene adekvatnih rešenja. Ideja je bila da se sve potrebe i osjećaju komfora. U dekoraciji su upotrebljeni svetli tonovi zidova koji prostor čine većim, a nameštaj je od probranog materijala. Vlasnik stana se pri uređenju interijera rukovodio retrofuturizmom, koji predstavlja viziju budućnosti iz prošlog vremena u kombinaciji sa novim elementima. Sto u dnevnom boravku je iz 80. godina, ali je osvežen novom bojom koja mu daje modern izgled. Ekran je iz 82. godine, prefarban je i sada služi kao kompjuterski monitor. Komoda u dnevnom boravku je veoma funkcionalna zahvaljujući velikom broju polica i pregrada. Može se reći da je ona tačka fokusa koja privlači pažnju i daje značenje ovom delu stana. Pokretna je i funkcionalna, tako da ukoliko neko voli DJing kao vlasnik stana, ovo može biti interesantno idejno rešenje. Osvetljenje ambijenta je samostalno dizajnirano i u zavisnosti od želje, raznim bojama može se postići određena atmosfera. Nameštaj za trpezariju je inovativan jer stolice predstavljaju odličnu kombinaciju materijala i oblika koje zajedno sa stolom daju željenu formu. Za male stanove, zidni plakari su veoma bitni za odlaganje stvari i uštedu prostora. Uštedu svojim dizajnom i izborom pločica kao i sanitarija čini prostor kolažom geometrijskih formi. Ravne linije nameštaja usklađene su sa neupadljivim površinama, a materijali, zahvaljujući odabranim bojama i detaljima, odaju utisak luksuzno ušuškanog interijera. Rezultat ovakvog ambijenta je sjajan primer kako se, uprkos relativno maloj kvadraturi, domišljatim rešenjima i dobro iskorišćenim prostorom postiže zaista visok kvalitet stanovanja.